Natural Samoa water, the taste of nature. Unwind your busy day with a cup of royalty. Royalty, complete satisfaction with every sip. Tato mafutanga mtusitala nei tayau le mato lau nei ia lo sua tuaile sunga ya taupau Alex Mikaele ia le cha ile por fatonu le tato cha misanga tato fitu fa va malo malisi lona tolus ful mal fitu la lango fa tasi mal fa mo tato malo le tausanga ia le fa no ai no le tato tu tasi le tausanga Mica fa ia ela pato loto mai le fa tama ia mai se ia kalap chalo malisi ia moli fa malo moli fa tai ile vai lima ia tu sai fo le toira lango fa tasi mo fa mo kalap chalo ne tausan ia wal fa tuinga la tato fitu tolus fu mal fitu ia mana fa lo ia tu lo ia le no nei ia to fionga nisi fo yo fa fisi ia mai se le fa solo ngata sanga ai ele I tua ia le mano ia o fa mo le nei malis wa se fulu ai nei tau sanga talu ona liu le to fa nisi fo yo tamadi isa tau fa ia kala talu le nei le winga le fa mtalanga sa amacha lavar kala talu ni na le la kapi sama pesa sa sila ai ina wa sa wa isa wa o fa ngala o tele no le tulanga o fa ino sports club o tulanga o club talo malis o le tausanga lua fe suma fituna fa vai na lo me no sports season wa ya I umata alonga isi tom fa ia club talo malis run tulanga international standards ia matua mau ai along fa na isi talonga isi uma tulanga fa lele a ngai fifilia ave ma tama fa na ave ma international player ia sina fsoswani la teacher club talo malisi fsoswani run tournaments ia mau le ia international standards ia ona fifilia ia long fa now ia ole lua facebook mal fitu ia sa fa pena una liu wale to fa nisi fo yo tamali ina idea tai ya macalona fa atule fa mo ni club talo malisi fa no sports season ia le sports season na lo ia uma jon cha longa nei ia cha tia fo la le ka le na cha alo nei cha sanga kalapu ia le cha fitu ia le international boxing ia fo le cha Marist nines o ia fo jono le cha Marist touch ia o ia fo ma le cha netball Marist netball o cha longa uma nei ya cha pa la I tu ai le Pacific Games le na mai atu nei le io le ngakwenga faya kala pune na sosoani ia run tournaments ia ele o to mala e le alon fa na ai tono sport is esene ia na fa manui ai pine auro ia o se tomo fa ngala titi le na kala cha alu e fa pe cha mi sanga ni ia sosoani fo isi tu cha alu ngata cha to tunu ia ai mai se la tina ino alon fa na utani ese ia pe se to pa ia tuna le history ma fu ni tu fa tasi le tulanga le ni o sports season ia tausanga nei wa to lo se fu tausanga talu ona fa na tuina le men le o sports season le run ka talo malisi ona tulanga fa va malo mali anga fa lo ia ni ma no ala tu lo ia tu lo le cha ipo le tournament director ya tau pa u ia fa tachala ili le fa vai ia ai me se fo I tulanga tato fitu fa va malo ia ole fa tau tai ale api pak lona tolos fu mal fitu sunga topo ia after ia tu lau fiong ale Christian e mole av noa ia tu fa
talo fatu fo ili pa ia lo tatu mafutanga me se sengo tu stalo pa ia tatu mafuta ne yaso ia masalo lo mai ona failo le fionga prestene ia le po kalame foi mo fuanga tatu kala talo malisi ne tau sanga e me se lava le au auti ole so ia ole tamu sanga lon tolu foot fitu le wa fa ingoina ia ole 37th by Lima Marist International Service 2026 pe ona sa no le fiona prestene ole tamu sanga lon tolu foot fitu le nei le o fa yon fa tingoina le nei tau sanga ma wala langa fa tasi foi ma po kalame ale tato fainga malo ia ole avia i foi le nei tau sanga tamu sanga alo ia i lalo po kalame ole tato tuto tasi le nei tau sanga o le fianga tele na no le o fai ana toi fa wa le tato tamu sanga tai to fitu o no tau sanga o to na i sale fai ona fa tinoina o no foi o nisi o tu langa le ma alu fia sai ai tato malai ta alu fa va malo le apia park ia o le fianga na nei tau sanga ia le o fai ona toi fa wa ia le tato tamu sanga ia na tu foi le toi tau fa ilo le sa o le nei tamu sanga ia i tato lakapi nei Samoa. Ai o le tato tamusanga no tolu foot fitu vai lima Marist International Sevens o la fatinuina le la so lima ma la so ono o Juni ia i le apia park lua aso le fatinuina i le tamusanga le nei ma o le nei foi tamusanga ia ua hae foi se tofa ia al tato committee fa foi o le ai le swinga o le fatinuina i le tamusanga le nei ia pe on masan ia e ai lava le format e masani ona fata oto e fatino o tamu sanga ia is full ono au sa masani ai ia o le tau sanga le nei ia ua manatu le tato committee o le a fai le format fo le luas futfa au ali o le tau sinio mo ripu au tu le o le ata ua foi ma fa au le tato wipu le o le tupua Fred Wetzel Cup ma le fai longa tupe e luas fulwafe ta la le manu malo au la ne luas futfa ali o le atau maua umala latu wa manoa atau sinio ai moripu au tu e pei o le format tu ai lava lufu fasa iai i te whaia ina loa se pool games i le aso mua wa mauti no ai le maua sa wa manoa ripu au tu au le suinga loa mai a fo i ona ilo e tato committee tu sa lava pe te wha le tonu le aso mua o iai lava loa manoa o le iai fo i qualifying rounds o le afa o le atu natu tonu pokalami e anga vaa au mai au o le atau sinio mo le ipu au tu se vanga na la wa mai ala so mua mo le manuia o mai se o tam fai ia ona ia nga ila ia le sia tato wipu le fo isa fai ona fa vai ina le tau sanga lu olu fa o le tato George Meredith Memorial Challenger Cup o le tato wipu foi la na o le afa wa pe ai o le tu fa tasi e tato au mai lu fu fa ina ia mau le va no la to te tau sinio ai mo ripu au tu o le tupua Fred Wetzel Cup pia foi mal fai no tupe luas fu wafe tala mo au man malo o ia foi le tam fai ngata to kala ia e fa wa foi tam sanga mai tai ina ia mau foi le ava no tu sale mo mai tai ia le foi ala to fa wa le tato wipu au tu ia o Cynthia Wetzel Memorial Cup ia mal fai no tupe lima afe tala ia mo au o le asampini i le tato tam sanga le nei ia pe o le te lenga le na o le tato po kalame o le la fatinoina o le fainga fo o le ai tato au ia pe foi ana masani ai ia tamusanga tato fitu malisi o le valu pito i lunga lava mai tamusanga o mavai o le au nai mua lava ona ave ia le vala ulia o wa tamusanga lava malisi o tamusanga na o au e vala ulia e le open peta tala lava no au e fa au mai ai o lo ia ia fainga fa vai mata ia la kala pu mai on fa otu e fu ai au e vala ulia o le temi nei la o au ia lu e valu le asin sa la to no ina tu langa pito i valu lunga i le tau sanga lu olu fa le sa o lo pui ala sampini le tato o mai te patasi ia ona so atu le i o malisi sanga to Josefo au lona tolu o si umu ia o tato au tu langa fa vai moso a fenga mo taa sa talo malauli au lana e pito valu mai le tamusanga lu olu fa o le amo na ave tu si vala aulia ia al tato kalapu ia fa tu mo ia va no e valu e ira mar tato au sa manu malo le Challenger Cup i le tausanga lu olu fa le tato au le lotu fanga sa fata o lisila au na o le a iva i au e ave mo muai e tato tu si vala aulia
mai alo au ia iwa o le so ora i o tatu au mai fafu te minei ia o iai au mai fiti tonga New Zealand tutuila mo whailoa mai ni nato fia au wai e le ngata e au wai le tamusanga ai au wai foi i pokalame o tutu atasi o nei tausanga o ava noa la ia pe valu o le so atu wai ia o le ave le whamumua i atatu au mai fafu o isi loa ava noa ia o le au no ilo lava e tato komiti whafoi e tusa lava ma le tūlangana iai le lato standings ia po whaatūlangana foi i le mahe ai o tamusanga malisi lona tolsfulu onu le sa whaatino ina tausanga o lua wha ia pei o le ati lenga le nā o le tato whamoemoe o natu o se taimi o luma foi ia ona wha au ili atu lea misi o vaenga ma whaalau ilo a mese lava tapinanga o le tato whamoemoe ia mo le nei tausanga ia mara o whalao lava ia mo natu o lea matu leva noa i senga o tūstala ia pei e se vaenga e fifa fisilingi ai muri a wāle whamoemoe o tato karapta alu nei tai au malama wow Fifia vai ui In terms of the venue up here, last year it was announced that the stadium is now in stay. What are preparations and events moving forward with the stadium at the state? And is there other ways that it's been done to deal with situations not whatever's planned? What has the Marist Association thought of that? So as of last year, there were plans to close down Apia Park for renovations. Unfortunately, the works did not proceed. However, part of Apia Park is still safe to be occupied and used. So the plan is that government has given its endorsement for us to proceed our planning and using of Apia Park as a venue for the Marist Sevens this year. And we are working together with the Ministry of Sports and Recreation to ensure that the field meets all the minimum requirements that's required of international standards. Whilst some area of the Apia Park will still not be available for us to use, we still believe that there's sufficient facilities for us to deliver the events at its standard that is required. So, but at the same time, the organizing committee is also still looking at alternative options as plan B and C if things don't fall in place in times for the 37th Vailima Marist International Sevens. And what are those options? So at the moment we are also working closely with Lakapi Samoa as another venue as well. And we are also in discussion with other partners and schools as a potential option for us to relocate the venue should Apia Park and Lakapi Samoa not be available for us. But the plan is Apia Park, and we are working closely with the Ministry of Sports and other key stakeholders to make sure that the venue is ready in time for the Sevens. Yeah, time whafsili manatu fo ise time tali atu le fionga le presidente ai manatu le aunga tonu lava le na whaamonuele nei e pe ona whaavai e nei tamusanga tolu suru ono tamusanga i tu atu o le maua leo o le avano alon whanau o loo a lalam papa au nei tonu lava si o tatu watunu o lo iei talini po o tumua po o pule ona sa lafai o le avanoa nei mese lava tamusanga te atu fitu nei o malisi wai pei wa iai le tala whaasol pitu wa iai fo le sao le nei tamusanga le whaafai le ina e mese fo i filifili e ina o nisi o alon whanau sa le maua le avanoa e ta alo i nisi tamusanga e pei e anga i mailo i tamusanga nei malisi pe o nā e si iti ai le nisi tamawhainga nisi alon whanau pe o nā fo i elo o iai fo e pine whaamau o tamusanga le nei e iai lava alo pe tasi pe lua e fili mai i tamusanga le nei e tuu tono o le training squad al tato manu Samoa Sevens
pe o le anganga lava na le tama fai lava ka lapu ina ia wau pe le tamisanga le nei e fe sosoani ai le tama fai nga tato uni laka pi e mese lava le tato tama fai nga le na ia toi ma o se ava noa le tato au e sa ili atu ai mo le World Series pe o na iai le tato moi ia e manatu te o FIFA ko pole finga Preston nei tulanga le na ko fia fa pia ko ai na cho po ui fai si te le o sa o le cho fitu le nei na chalo na cha o cho sanga mo vai sa cho ilo fai si pa uma wala no o le cho fai na cho fitu ia ai le mango lava le kala chalo nei ma di si on cho fitu cho fai sa I lava ni alo ma fa na o ia fai na cho fit cho no sta cho au le lei yang sosoani tulang mo pa umo na mai tacho la kapi mo sila fiefo jele along fa na o sio tacho tu mai puliono le tu tau fa ilo le tulanga na tu mati la ile tacho ficho kala alo le nei ile sunga ya wale mai ya o tamale o te le ya o fasino manga along fa na ni me mo no chenisa fa ya le ga no ya ni sino no pe tulanga le na lo to to fai kala pata alo to li file fa mo to fitu le nei ya fa ina fili mai na pest na tulanga fo le na lo to fai kala pu e fili la bana au le nei ma fa ina mai mo ya tu fili mai ni sio alo fa no fa ni to fili to na to na kapisa ya mo so so ani fo ile to fitu ya wa matana fa ya tu ale to fitu ya so Tulanga le manmano, no firma le se le manmano, el bus lo que estoy como ne wa fai no na o se manmano si bus lo que no firma no se fue ni fa no man wale mai ni mo le fa no le a been running ya tanto mai ni mai no se fue le mo so tata le man tanto ka ia faafetai mo le faafesili ia moli lava le saunoaga o le masalo o le uluaʻi taimi lea o le ua tuʻu ai le manumālo alii le 2 afe le seleni o le laa manumālo i le aualii ia ona o le manatu foʻi o kalapu ia o le ua toe faauau faiga paaga tatou kalapataalo ma le tatou kampani i le vailima i le gata foʻi lea ona o le ua aloaʻia le taʻamusaga taʻitaufitu i lalo o le pokalame o le tutoʻatasi o lenei tausaga lea foi ua mai le faamuniaga le lipalemia e mese le faiga malo ia pe o lenā la na ae foi sofa ia o le a toe siitia le seleni e manumālo ia au ali ia faailoga ai foʻi lenei na tutoʻatasi ia mese foʻi le toe faiga paaga lea tatou kalapataalo ma le tatou kampani i le vailima lenei tausaga ia ae afaa le a foʻi se tulaga i tausaga au ia manatu a o le a tamafai lava ina e faauau ai pea le tulaga lea o le tatou manumālo ua o le isi foʻi vaega le pei e tosina mai au mai fafo ina ia latou agaʻi mai nei sa mua e tauvā le tatou tausaga tulanga la san fo le tausa ma ro to su fitu tausa ta fa ya fo mi si la fo mai si la si la tanto va so si o le ali tulanga ese le to tausa ni tausa wa fa la san fo wa si ia faafetai mo le faafesili manatu o le vaega muamua lava ia se mai ani le taʻamisaga nei mai isi taʻamisaga ia o le tulaga lea o le faatinoina o le taʻamisaga i lalo international standards ua o le upu lea le international e lē sooga faaaogaaga le mafai ona soona faaaogā le upu lea faavaomālo ia ae loo uia ma mausia uma vaega le faatinoina po le faafoina o le taʻamisaga ia o le vaena o logalua ese ai ia o le tulaga lea o le lifa mai o au mai fafo masii mai o au mai fafo mese lava au o le pasifika ia e fia tausini o le tatou taʻamisaga e pei foi ona faailoa atu o le taimi oso o lea ua iai ia au o faailoa mai le latou fiaau ai mese lava fiti motoga ia ma niusila ia pei o le tulaga foi na ua pe taʻu lo le taʻamisaga lea malisi tagatu iosefo ia e iai lava au mai fafo e fiaau ai le taʻamisaga ona ua latou iloa le level o le a faatinoina e taʻamisaga ma le level foʻi e tapena ai au
Wai e tau foi tamusanga e lenga masi au e whapaole tapenanga tamusanga me se pea whai lea o whai lua e luas fu wafe e manu malo ia ma le tūlanga lana o le format ia pe ia ona tau sila fo le World Series le ia o umas fu wono le lua me is fu lua e sui ia le format se whaatino le tamusanga ia manatu fo le kala ia o le a whai fo se tātou ia format ia na ia tala feunga ma tala fea ngai ma au o lo ia i temi nei peo na whailo atu. Au ia lusus whale la a tau sini o mo le ipu au tu. O le a maua le lato awa noa tusa pe whale tonu lato performance i le aso mua mua. E maua lava noa se iwanga nāwa i eilisi qualifying round e te le sao. O nā loa la whato ai pa uma e alu loa i le Challenger Cup. Ai o le tūlanga lena iai mai lufu wha, le format wai lufu wha. E te whaia ina lo le aso mua mua, o mauti noa ele maua sau awa noa le ipu au tu. Ai o le tūlanga leo tu e fitu na ia i le tō wha a le tātou komiti whaafoi ina ia maua le awanua wai ei au e tasi lava se tūlanga na sasi ia le au hunga lipu au tu ai ato e maua se si lato awanua e to e tau wā e lipu au tu ia o le tūlanga na e le e tamu whai ina ia wha o Sofia e fo e tamu whai ngawalong whanau ia peo nei vaenga na ia mese la le o lo iai fo le fufuanga le tātou kalap ta alo malisi fa au le tatou fainga pa angan maalo ia o ta o e no noa ia po deaf athletes le sa masi ile la tu au tau sanga o tona ia se talia o le tau sanga le nei a o ke topa fa mo topa ya november fa tino ina li po lo langi mo le tai to fitu lo noa ali le ala o lo ye fufuanga masi ile tatou au samu ia o fainga pa anga foi na tatou kala o le tamu whai ma whaatala noa ina ia tuuni lato ta alonga e a vea tamu sanga le nei ma trials e whili le lato au ia o aia le fuafua ma tāpina ina le lato whainga malanga ia il whai unga o kitopa ia wafo i le lato ipo lalangi ia o le la lato whai ona mawalea wanoa lato te ape fu ai ia peo se tali atu le tu sai fu ima le whaafsit ia o le temi nei o le whaangasoro lava i whaatanoanga tatou komiti whafoi o le fo iai whaima e o lo whaangasoro whonutanga ia ma le komiti fo i o lo whiangai ma le sisingafu ma tuto tasi masalo ia o se taimi o i luma a mai a uma le whaatanoanga nei ia o na whaelau i loa rola ia pe ia se tongi ia po le atatala lava noa mo le tatou tu ona o pokalanda o tatou tuto tasi ia manatu se taimi o i luma ia o na whaeloa atu lea i o waenga ia No, vi var så och det där och då så där. Så då är det också att man har ju valt det att man inte pappa nej på kan på Marist eller så där på kompani. Ja, ofta är man vasili ja. Ole fifianga ai ole kompani leo no ole amna iepea ole ole pa anga le ale Marist Sports Club. Ja, male kompani alvailima. Ja, pena lausilafia ja sa whaangata le ngausingo le alvailima sa mo loafilo lua ja. E whaftai le fionga po so fo ia foa Charlie vai mal fatu ia Beatrice Art va. Ono to ma wale nei ava no to e ngausi e to samoni. Ia ma fai fo ile fa to fa wa le pa anga male kalapo le sports club on Marist. Ia na sau noa ia to pa ui fa penale suga al mal. O le tutau se leni lava ia a tone sa stemi ona fa ilo atu lea. Ai o le aunga ma fa mo ai o tato tae ne. Ia pe ona sau noa to pa umal mal. Ia o le fa la wi loa o le tam sang o le fitu tato fitu al malisi. Mo le tuto tasio sa moa. Partai la vai, se uli. Ia pe o vaenga masani lava na o te minei o loa whangasolo whai whaatanoanga manisio pa anga mai whafu.
ia ina ia whai o na awa I mai nisi o tātou wali I matamai tai lau whali ia le ngata fo I lea o referee coaches wow o mana I o tūlanga leo o tamisanga fo I le ia le ngata o alum whanau o le pūlenga fo I na ia whaau pe le ati na e o le anga wa amar mai ai o tātou wali I matamai tai lau whali fo o le si fo I sauna o le tamisanga ia o lo whaau la ia whaatanoanga na ia mawhai o na awa I mai ia tātou lau whali mai fafu ia le ngata fu leo tātou referee coaches ia e whai anga luenga leo le loi longo performance o tātou lau whali ia wā pe o I lava le fua I le accreditations o lau whali le tasi ia tonu fo I o loi ai lava nai lau whali tonu o si tātou atunu o le tau sa ili lava se awa noe e anga ia tuai wha mua moe wha mau malo ia o I lava e maua tuai ia le ia la sanga nei ia pe o le tūlanga na e tani tuai fo I tusang whafsiki. One last question. As you mentioned that you're working closely with the government, I just wanted to ask whether the sports club has received any financial assistance from the government for the tournament? At this point, there has been mentioned that there will be sports grants that will be given out to all the sports bodies that will be running their competitions and tournaments as part of the independence celebration. There's no figures yet, but we know from the organizing committee of the independence that there is grants that will be given to the sports bodies that will run their competition as part of the independence celebration. Mako lewa le sisi fesini ya lewa kako kula kasi uyo kako fa mo mo le nika ya ya ngai ke wo pa uile kala ngai ya o le fa mo mo ngai o la lango ma le fa mo mo ke le fo ya kala ka alo Marist fiki ko lu langi au o lo fa pe ngang fit fi di mai sa awa ye ka sang ke a ya au ngai kala ka alo Marist ya le au le la mo tu mo ya ma le au apia ya le la fo fo ka penga ia e anga ia koe lefa moe moe keda ka alo Marist I fiki e ka ua le Marist Pizza celebration for lako limas fuka usanga ka munga lako ka penga ngi fa moe moe ka ua ko ia mai ama ko ia e moli kede na nga fa fikai ka ko mafka ngi ka ia ia wale longo longo pu I fo ia man malo soka ko wa mu ngi si fo I fa moe moe ngam ka final ka alo Marist mai se lava na ka ko fiki ia e fa ia le ka lenga fa penga fa ka kia mai se lava le vai lima a ko sila mai ni of winga o lo pipi ia ia le vai lima o pipi ia no I vai lima wa ko ngi se la ka usang o fungi o lo winga le fa makalanga o kala pu ka alo Marist singa ko yo se fo wa ko se la ka usang a o long fa mai mo mai na lo MCO ia ko ale skala ka usang le wa a ko ngi lo ngi mas fu lo winga lo fungi le ma fai la manga se ia lango kala fungi e ui mai na mai le vai lima ko mo le nga fa kai sili ia mai sele mai se kam ki ma no sia vai di ma ia anga dei dia di ile company le sili ia mai se foi kam company le vai di ma ia fa I los ma ko kala mo kele nga fa kai ka puskala ia ka ko fa nga ni ia ma la fa wa wa ia I ko ko mo ka ko het ko tane nei ia mai le krap ka lo ma di si mo le ko nga fa kai ko mo ni le fa kai kele le kamau le ku Mia ma silang kapingeka I le lango mai fa mo mo ya le kako Marist Sevens ia po Marist St. Joseph Sports Club Sevens ko mo le ko I fa kai I le fangua lo makang ku lo ia mai ia e fa wai lo le kalap ka alo Marist singa ko Josefo ia pe mai ale la ko fa mo kele I le kausangan ngi rong ka ko fiku mana nga fa lo ia fa kai Boleh Pak.